Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya lagi ada di KPP Pratama Kebayoran Lama nih teman-teman. Mau lapor PPH 21 sekaligus mau lihat ondel-ondel. Di sini ada ondel-ondelnya teman-teman. Ada sepasang, cakep lagi. Ikuti terus ya teman-teman. Jakarta habis diguyur hujan nih teman-teman. Tuh, ada ondel-ondelnya kan teman-teman. Ayo kita lihat. Lucu nih ondel-ondelnya teman-teman. Pajak. Oh, ada pas security-nya nih teman-teman. Tuh, kalau mau daftar ini lapor pajak teman-teman, sekarang online. Sekarang kita lihat ondel-ondel ceweknya nih teman-teman. Tuh, cakep kan? Senyum aja lagi nih ondel-ondel, kayak mau dibagi duit. Kalau boleh dibawa pulang, gue bawa pulang nih teman-teman. Cakep soalnya nih teman-teman. Tuh, masih mulus. Tuh, ada bapak security juga tuh teman-teman, namanya Pak Sahrul. Tuh. Kita wawancara teman-teman nih Pak Sahrul. Selamat siang Pak. Ya. Pak Sahrul ya Pak? Nasrul. Nasrul. Mana aja lu? Gak pernah kelihatan. Ada di rumah Pak. Mau ngurus apa? Mau lapor pajak nih Pak. Pajak apa? Biasa PPH 21. Udah selesai belum? Belum, baru datang. Udah punya anggaran ya? Udah dong Pak, kan kita daftar online. Siap. Cakep. Makasih Pak ya. Halo, selamat siang Bu Putri. Ini saya udah daftar online nih, mau lapor pajak. Mbak Putri tambah cantik aja nih, udah lama gak ketemu. Makasih ya. Dadah. Apa Bu? Surat penunjukan?